waray lain kundi Honorable Andro Abilido sa Kuniyang Bayan Member. Ngayon nga papalisan han usahan mga anak ng aton Hermanas Mayores, Ma'am Michelle Pacayra Cabaron, Member Services Officer 4, Pag-ibig Main Office, Manila. Okay, add to Ma'am Michelle Agawas, but she will be coming back to dance. We will have the next pair, Sir Benji. Ladies and gentlemen, parahan ikaduhang set hanaton KURATSA and Masaya waray lain kundi Mr. Lito Pasada, the brother of the Hermana Mayor 2026 ng papalisan hanaton Hermana nominada for the year 2027. Ladies and gentlemen, please welcome and a round of applause to Madam Naomi Osingar, Music Maestro. So for the other reason why I'm going to use Sir Lito, it's because I think pumuli natin for the meantime and babalik po ang Sir Lito later on. Alright, so ladies and gentlemen, tawagan natin ang ikasihang ano na? So ano man mo? Ate sige. Alright, so sige. Ano na kunuhan natin pasasayawan. So mamaya na tatawagin mo na ano. Alright, ladies and gentlemen, ang ikasihang na masayawan paypayan KURATSA. Tawagan natin ang usahan pinaka-aktibo nga sangko ni Bayan Member Hagbukto at Calbiga. Ladies and gentlemen, please welcome Honorable Andro Abilido at Papalisan. O sa hapon ng bisita natin yan coming from Metro Manila, member of the Service Officer Pag-ibig. Ladies and gentlemen, please welcome Ma'am Michelle Pacayra Cabaron.
by Paihan, minudo no other than Ma'am Michelle Pakairang Cabaron. Thank you so much, Madam. And thank you so much, Ma'am Singa. And now, Ma'am Anites, may ada pa sunod na request na papasayon by Paihan, minudo. Of course, adin aton lista, kumpleto, hanati kadamula. Ang sunod nga masayaw, waray laing kundi isang aktibong mga Calbiga National High School teacher na naktibong ihapon niya nagsiserbi ha aking parokya. No other than Mr. Guy Ebron and Yapapalisan and Usanga Hermana Nominada for year 2027, Miss Naomi Osinar. Ladies and gentlemen, a big round of applause to Mr. Guy Ebron and Miss Naomi Osinar for the KURATSA number. Music Maestro. Di pa ngayon, busy pa ngayon na pagtirok ng mga gala. Maupay ini nga aton mga parang purot kay mga batanon. Diri pa ini Alright, while Ma'am Anites, while nagpe-prepare ni Sir Guy at igagana, we would like to acknowledge ang aton Calbiga Metro Manila Residents Association at mga taga-Comra, I think Alira, Ma'am Erna. Alright, atin natin mga taga-Metro Manila Residents Association, Comra. Ladies and gentlemen, we would like to acknowledge Madam Fee Ernesto Reyes. Hi po, Madam. Hi, Madam. Thank you so much for coming tonight. And of course, to Madam Ay Labagala Chua. Ma'am Ay Labagala Chua. Where is Ma'am Ay?